Maribor je bio naseljen još u prahistorijsko doba. Očuvani su ostaci iz neolitske dobi, kasnije bronzane dobi, helstatske i latinske dobi. U rimsko vrijeme današnji Maribor je bio raskrsnica cesta prema Ptuju, Celju i prema Koroškoj. Mala naseobina je u toku preseljavanja naroda nestala i pojavila se opet u 12. vijeku. U odbrani od Mađara u to vrijeme je izgrađen odbrambeni grad na piramidi. Na tom istom mjestu kasnije je izgrađena kamena piramida, a 1821. i kapelica. Kao trg, Maribor se prvi put spominje 1209. a kao mjesto 1254. godine. Pod vlast Habsburžana pao je 1282. godine i oni su mu dali ime Markburg, što bi značilo grad u marki. Nešto brže mjesto se počelo razvijati tek u 18. vijeku kada je kroz njega prošla obnovljena cesta Beč-Trst. Tada jeste nastalo Mariborsko gradsko jezgro. Mesto je seveda teklo, bilo spravljeno znotraj kareja, znotraj mestnega obzidja in ta mestni kare je ohranjen še danes. Mogoče, ker živimo pač v sedanjosti in v Mariboru se še lepo vidi ta preteklost, povem, da se je začenjalo to mestno obzidje, okoli katerega je seveda tekel mestni jarek, na severovzhodu s temle gradom. Potekal je po današnji Gregorčičevi ulici do današnje Štrosmajerjeve, kjer se je spustil zid, mestni zid proti tako imenovanemu sodnemu stolpu, ki stoji še danes, in potem ob Dravi proti vzhodu do tako imenovanega vodnega stolpa, ki prav tako stoji še danes. Najveći prostor gradskog jezgra zauzima glavni trg koji čini vijenac starih kuća, među kojima se izdvaja Rotovž iz 1515. godine. Priča o Rotovžu je posebna storija mariborske prošlosti. Građevina je sazidana početkom 16. stoljeća u vremenu gotike. Rotovž je međutim vrlo brzo prezidan u renesansni stil. To pokazuje balkon građevine, fasada i stari gradski grb iz 1565. godine. U samom središtu trga stoji kužno znamenje postavljeno daleke 1681. i koje je kasnije 1743. godine zamijenjeno novim. To novo znamenje prvo je javno djelo u Mariboru Wittenberškog kipara Jožefa Štrauba i podsjeća na strašnu kugu koja je divljala u gradu 1680. godine i usmrtila 480 ljudi. Kuće koje se prostiru u nekadašnjem jezgru mjesta, današnja Koroška cesta, imaju poznogotski i renesansni izgled, ali su ukrašene i baroknim fasadama. Sa gradskog trga i Koroške ceste spuštaju se 4 uske ulice prema starom gradskom pristanu, koji se danas naziva Lent. Kažu da je ukročenjem Drave Lent danas izgubio onu živopisnost i ljepotu koju je ranije nosio. Tu se još uvijek ističu nekadašnji minoritski samostan koji je zajedno sa crkvom sazidan u drugoj polovici 13. stoljeća. Na još i danas prelijepom Lentu nižu se redovi prijatnih malih lokala, galerija, tu su bogate vinoteke i najveća znamenitost 400 godina stara vinska trta, najstarija na svijetu.
novije vrijeme Lent je tradicionalno u ljetnim mjesecima poprište kulturnih događanja internacionalnog karaktera. Maribor je u svom 1000-godišnjem postojanju doživio velike transformacije, uspone i padove. U okviru Austro-Ugarske bilo mu je suđeno da egzistira u sjenci Graca, tadašnjeg glavnog grada Vojvodine Štajerske. U doba nacionalnog preporoda Slovenci su gradu dali novo ime. Prvi put ga je u nekom pismu zapisao pjesnik Stanko Vraz. Ime je nastalo iz osnova njemačke riječi mar, što znači briga, i boj, bitka. Poslije 1861. Maribor je postao političko, gospodarsko i kulturno središte Štajerske. Po raspadu monarhije, grad se počeo razvijati u novoj državi, kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U Drugom svjetskom ratu je pretrpio teška razaranja, a veliki broj stanovnika je pod pritiskom nacista prognano sa svojih ognjišta. U vrlo kratkom periodu protjerano je preko 5000 uglavnom obrazovanih ljudi. U Novom Balkanskom ratu, tačnije u agresiji srpskog režima na ostale republike po raspadu druge Jugoslavije 1991. godine, Slovenija svoju nezavisnost nije izborila tako skupo kao ostale republike. Rat je ovdje trajao samo nekoliko dana, ali on i danas ključa samo 200 km od ovih prostora. Slovenci su od početka pomagali svojim bivšim sudržavljanima. Maribor je danas jedan od mnogih slovenačkih gradova koji je pružio utočište za prognane iz Bosne i Hercegovine. I sam Maribor ima svoje probleme. Od 1992. od kada je mlada država prvi put samostalna, grad ima velike gospodarske teškoće, jer se privreda Maribora dosta oslanjala na jugoslovensko tržište. Uz to, ova sredina bilježi najveću nezaposlenost i najveći broj firmi pod stečajem. Današnji moderni Maribor sa svojih 200.000 stanovnika sve više se međutim okreće duhovnom životu. Svoje gledališće Maribor ima još od 1785. godine. Od samih početaka životario je u vrlo skromnim uvjetima. Slovensko gledališće, koje pod Austrijom nije moglo pronaći vlastiti identitet, razbuktalo se 1899. kada su Slovenci sazidali Narodni dom i u njemu dobili pravu veliku dvoranu sa gledališkim odrom. Prvo zvanično slovensko gledališće osnovano je u Mariboru 1909. godine. Iz njega je nešto kasnije, 1919. izraslo današnje Slovensko narodno gledališće. Osnovao ga je kazališni zanesenjak Hinko Nučić. 4, 5, 6 tisoč gledalcev iz Maribora, okolice in mogoče Slovenije se je pri posameznih predstavah dvignilo na 15 do 20 tisoč gledalcev, in to so vsekakor ljudje, ki prihajajo iz sosednje Hrvaške, Italije, Avstrije in vedno znova tudi Nemci v večjih skupinah. Turistične agencije so se odločile, da je naenkrat pomembno, da pripotujejo njihovi ljudje v organiziranih skupinah v ta Maribor, ki je nekako središče med vzhodom, zahodom, severom in jugom in kamor se splača in ki ga je potrebno videti predvsem zaradi njegovega gledališča in njegovih predstav. Od 1966. u Mariboru se svake jeseni susreću slovenska dramska gledališća na Bošnikovim srećanjima. To je najveća slovenačka pozorišna manifestacija. Iako se počeci glazbenog života vežu još za 1825. muzički život se rasplamsao tek poslije Prvog svjetskog rata. Prvo je ustanovljena glazbena matica, centar glazbenih zbivanja u gradu.
Poslije 1945. u Mariboru je osnovana orkestralna glazba, prije svega opera i filharmonija. Mariborčani pamte dobre koncertne sezone, predstavljali su se mnogi poznati domaći i strani solisti, a ima i mnogo mladih talenata. Pravi procvat likovne umjetnosti u Mariboru se desio u razdoblju baroka. Tada su se uveliko zidale nove građevine po mjestu. U 19. vijeku je interes za slikarstvo popustio, a organizirano likovno življenje bilježimo poslije Prvog svjetskog rata, jer su Slovenci tada, u novim političkim okolnostima, nastojali da podignu likovnu kulturu na viši nivo. Ustanovljen je umjetnički klub Grohar kao preteča današnje umjetnosne galerije. U skladu sa svojim položajem i značajem za sjeverozapadnu Sloveniju, Maribor ima i moćno razvijeno školstvo. Odlučujući uticaj za razvoj školstva u gradu imala je gimnazija ustanovljena 1758. godine. Iz nje su kasnije izašle mnoge generacije slovenskih intelektualaca. Godine 1782. grad je dobio glavnu školu, a kasnije i učiteljsku školu. 1859. otvorena je Bogoslovija, prva visoka škola u Mariboru. Maribor danas ima 28 osnovnih i 20 srednjih škola, a 1975. postao je i univerzitetski grad sa 8 fakulteta. Mladi Mariborčani se u noćnim satima, naročito vikendom, znaju dobro zabaviti. U drugom po veličini gradu u Sloveniji djeluje nekoliko informativnih novinskih i elektronskih medija. Grad ima novinsku kuću Večer, nekoliko radijskih stanica, TV studio Maribor koji je pod patronatom državne televizije u Ljubljani, a sve je veći broj lokalnih TV stanica. Mnogi misle da je u gradu najinteresantniji medij Mariborski radio Študent Marš. Naše informiranje nadaljujemo z pregledom tujega tiska za dan 16. oktober 1995. In sicer Washington Post meni, beri ameriške enote v okviru NATO v Bosni in Hercegovini eno leto. Radio Marš je mariborski radio Študent, eden od dveh radijskih medijev v Sloveniji, ki imata pač na nek način že v svojem imenu in sploh pa v svojem programu recimo izrazito drugačen odnos do dogodkov, do pokrivanja, do kritiškega ocenjevanja kot ostali mediji. Prvi je seveda Ljubljanski radio Študent, ki je tudi dosti starejši od nas. Drugi smo pa mi, Mariborski radio Študent, ki smo nekje bili ustanovljeni kot projekt leta 1990. Torej, to pomeni 8. februarja, da nekje trajamo že 5 let in pol. V tem času pa smo si skušali zlasti izboriti nek samostojen in neodvisen status na slovenskem medijskem področju. Maribor je danas interesantan i po tome što je u njemu od ove jeseni i zvanično ustanovljeno društvo ambasade lokalne demokracije, čija je osnovna namjena uspostavljanje veza među različitim populacijama širom Europe i povezivanje evropskih medija. Društvo je pod direktnim pokroviteljstvom Vijeća Europe i nevladine belgijske organizacije Koskomin. U okviru ambasade djeluje i interregionalna televizija TV Demo, koja na principu partnerstva sa nevladinim televizijama u Europi sklapa jednomjesečnu emisiju pod nazivom Via Demo.
Jaz mislim, da je bila to velika prednost Maribora, zato je ustanovitev ambasade lokalne demokracije v Mariboru in ne morda v katerem drugem ali pa v glavnem mestu Slovenije. Jaz moram reči, da je to zelo odvisno, tako kot sem rekla, tudi od ljudi, ki so navajeni, da v mesto prihajajo tujci, od ljudi, ki imajo na voljo 30 programov evropskih televizijskih, od ljudi, ki govorijo tuje jezike. Skratka, to so vse pogoji za to, da resnično tu postane središče idej, središče ljudi in da, tako kot je bilo večkrat rečeno, Evropa postaja vse manjša in vse manjša in naša vloga v njej vse večja in vse večja. Mariborčani su ponosni na veliki i prelepi gradski park i posebno na mjesni akvarij koji izlaže floru i faunu tropskih i hladnih morskih i slatkih voda. Za Mariborsku autobusku stanicu kažu da je jedna od najljepših i najmodernijih u Europi. Sagrađena je 1989. godine. Danas to nije samo autobuska postaja, već pravi mali trgovačko-ugostiteljski centar. Za kraj ovog kratkog upoznavanja sa Mariborom ostavili smo priču o mariborskom izletištu Pohorje. Sa 1148 metara nadmorske visine vidi se cijeli Maribor, Dravska dolina, Kozjak, Slovenske Gorice. U vrijeme vikenda i zimi i ljeti Pohorje je prepuno Mariborčana i svih drugih koji žele uživati u ovim predjelima. Svijet zna za Pohorje jer je ono tradicionalno svake godine poprište skijaških utrka za svjetski kup pod nazivom Zlatna lisica. Slovenci su izuzetno ponosni na svoju lisicu i skijaše koji posljednjih godina bilježe velike uspjehe. Jer dobrog glasa za malu i mladu državu nikad nije previše. Mariborčani su toga itekako svjesni. Stoga ljepotu svog mjesta nesebično i stalno dijele sa drugima.